Сднюхай тебе. Як старый уже. Ну так. Ну что, идем? Так, Пашка уже едет, я ему напишу. Садись. Ага. Что это было? Ты выдал гук, калі садился. Ды не. Ды не, был. Правда? Раней ты так не робил. Пробач. Ты что, оглух уже? Зараз только под поясницу подкладу. Что? На. Ну что? Что? Ты... І давно ти нукаєш? Ти яшчэ просто так, без причини? Дык куди йдем? А, да нічога такого, просто в баруху по пиву. Добренько, добренько. Что яшчэ за добренько? Ого, уже 10. А чаму ты носишь гатинник вось так? А гэта што? На выпадак, калі месца не будзе. Окей. Добрый день, шановная. Добрый вечер. Ну что, банда, по конях? Банда? По конях? Ён поводит себе дзіўна ўвесь дзень. Я не ведаю, что адбываецца. Я читал про такое. Здаецца, что ён... Старые. Костян, Ці хотел бы ты мець замок? Не. Чаму? Яго дорага атапліваць. О, старычэла. Гэта ж якія рахункі? Боже, я сапраўды стары. Я адчуў гэта ўпершыню сённяшняй лагоднай раніцай. Лагоднай? Калі пайшоў на шпацыр. Шпацыр? Так. Куды? Зрабіў кола. Просто кола? Так. Фу. Мне быццам спадабалася. А потым я выклікаў паліцыю на юнакоў. Паліцыю? Юнакоў? У сэнсе на нейкіх малых? Яны так гучна шумелі. Ой, ды каб цябе! Як гэта выправіць? Гэта не спыніць. Можа, я набуду чырвоны спорткар і замучу з маладухай? Можа, тэрмінуе? Лецішча! Не! Забудь, цыбульку пасаджу. Ау! Всё, ідём бухаць. Без крэслаў. Добра. Тумде.